Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema, abari muri Afurika, abari Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira igitondo cyiza cyo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira situation y'Umurenge uko byifashe, hanyuma turaza gukubitira ku Ndondo, Tugare, Uvira ndetse na Rubero turagerayo. Turaza gusoreza amakuru yacu ku nama y'abadepite ba Union Européenne yarayibaye, tubabwire ibyavugiwemo ndetse n'ibyo abarundi bavuze. Amakuru n'ayandi tugiye kuyarambura, ntimucikwe rwose ngo mukure urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kubageraho uko yakabaye. Hanyuma tunashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana ndetse n'abamaze gukora subscribe, mwagize neza, muri abantu b'ingenzi rwose. Mukomerezeho kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi kundi. Wewe utarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, rwose ndumva warakererewe, wihutire gukanda kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho neza ku buryo bwiza kandi bukoroheye. Gukanda sabu ntaco bitwaye, nta n'amayinite bijya, nta kintu na kimwe biguhungabanyaho, no gukanda ndetse ugakanda n'akazogera, hanyuma amakuru yacu cyangwa ibikorwa byacu kazajya bikugeraho mu buryo bworoshe kandi bwiza. Reka amakuru yacu tuyahereye hariya mu misozi miremire y'Umurenge, hariya mu Minembwe, akomeje kubera intambara ya leta cyangwa y'agatsiko. Arabambwiye ngo sinkongere kuyita leta, kandi naje mbirebye nyine sanga ntabwo ari leta, ni agatsiko k'amabandi, ni agatsiko k'abicanyi, ni agatsiko k'abajura, ni agatsiko k'abagome, k'abagizi ba nabi. Barambuje rwose ngo sinkongere kuyita leta. Leta nirinda abaturage ndetse ikabitaho, ibamenyera kila kitu, ariko iyo ibaye umwicanyi cyangwa ikaba uwo kwica, iyo kwica abaturage tibikikiswe leta, kuko inshingano zayo ntizubahiriza, ntinazuzuza. Rero abo bantu muri komenti barambwiye ngo ntukongere kuyita leta n'irindi na rimwe. Rero naje sinzongera kuyita leta, kuko naje nasanze ari agatsiko k'abibyi, agatsiko k'abamabandi, agatsiko k'abagome, agatsiko k'abajenosideri kahagurutse kugira ngo kabashe kwica abaturage b'abanyamurenge batuye imisozi miremire y'Umurenge. Rero uyu munsi ku wa mbere ntituramenya amakuru uko habyutse, bitewe no n'imbogamizi zo kubona amakuru, ariko turababwira ayejo aya none naboneka turaza kuyabagezaho uko yose yakabaye. Mu Minembwe hakomeje kuba umutekano muke rwose, umutekano mukeya mu buryo ufatika bugaragara, kuko umwanzi cyangwa kagatsiko k'ababandi karahagurutse ndetse gahagurukana n'abambari bako bavuye hirya no hino mu bihugu duturanye, Burundi, Tanzania, abandi bavuye mu Rwanda ba FDLR murabazi, hanyuma n'abacancuro n'abandi benshi cyane, bishizeho n'abazarendo, nabo bose abo bose bateye abanyamurenge mu Minembwe, kandi bahagurukana n'iyonka, bahagurukana n'ibikoresho byose uko bingana, kugira ngo tibakazasige n'umuntu numwe ntibafite gahunda yo gusiga n'umunyamurenge numwe hariya mu Minembwe, kuko ibikorwa bakora bigaragaza ko bamaramaje, bavuye inyuma, umugambi wo kwicana barawujuje, nta kintu na kimwe gisigaye, kuko ibikorwa byabo bigaragaza umutima ndetse na gahunda bahagurukanye. Rero ku munsi w'ejo ku cyumweru, dore ko bakunze kugaba bitero ku cyumweru no kuwa gatanu, kuko baba bazi ko abantu ahari barangaye, bamwe bagiye gusenga, kuwa gatanu baba bagiye mu masoko, bakavuga ati reka dutere uyu munsi, nibwo tuza kubona abantu benshi cyane, twica benshi, abantu bamwe batawanyitse, abandi bari mu masengero, abandi bari hehe, tubahuriza aho ngaho, tubashe kubagirira nabi ari benshi, tubone umubari w'abapfa benshi cyane mu buryo bworoshe. Rero ejo umunsi w'ejo wabaye uw'ibitero gusa, guhera mu masaha 9, mu rukerera rwa saa 9 bagabye ibitero n'indege hariya Igakenke, indege zitagira abadereva, ziriya za drone, barashe buhumye imihana y'Igakenke. Kugeza n'aya masaha turamenya amakuru, ariko abantu barababaye,
kuko barasaga abantu baryamye. Wumve ngo iyo ni leta igaba ibitero by'indege mu mihana y'abaturage, bazi ko nta musirikare uyituyemo, bazi ko nta muntu ufite intwaro uyirimo, bakagenda barasa imihana yuzuyemo abaturage, aho abasaza n'abakecuru n'abana baryamye basinziriye, bakabarasa nijoro. Ibyo bitero barabarashe kugeza mu gitondo, nabwo ntibaborohera, bahita bagaba ibitero byo hasi kandi bagabye ibitero Gakenke, bagaba ibitero kuri Karongi, bagaba ibitero basheringa za Karingi, bagaba ibitero iyo za Point0. Aho hantu hose bagiye bahagaba ibitero kandi mu buryo budatoranyije, kuko bahagararaga iyo za Mutunda bakarasa amabombe mu Bidegu, bakarasa amabombe mu Karingi. Ibintu bibi cyane bikojeje isoni ndetse biteye n'ubwoba, bikojeje isoni kuri iyo leta y'abicanyi, kuri ako gatsiko k'abagome k'abajura. Ariko kandi birababaje ku ruhande rw'ababikorerwa, abanyamurenge babikorerwa, birababaje rwose. Ni ukuvuga ko icyo kintu ni igikorwa cy'ubunyamaswa, nta bumuntu bafite. Ariko wa mugani nk'abantu bahawe ifaranga kugira ngo bice, murumva ko icyo bakoresha cyose ibo nuko bagera gusa kuri gahunda yabo yo kwica. Bakoresha amabombe y'indege, bakoresha amabombe y'imbunda, basheringa hehe, ibo ikibazo icyo bakeneye gusa nuko bica abantu, kuko nicyo bahamagariwe kuza kwica abantu. Ndavuga abo Barundi na Tanzania n'abo bacanshuro bose n'abo bazalendo bose baje kwica. Rero icyo bakoresha cyose ibo icyo bakeneye nuko bagera ku ntego yabo, bagahembwa amafaranga yabo bagenewe, kubera ko bishe abantu benshi. Rero ibyo bitero byose byarateye, byaragabwe, ariko nanone bwaje kwira bisubijwe inyuma. Amadubu n'intare za Sarambwe hariya ku mirongo y'urugamba bameze neza rwose pe, bahagaze neza, nubwo umubare w'ababatera ari mwinshi ndetse n'ibikoresho bazana ari byinshi kandi bikomeye. Ariko twababwiye ko amadubu n'intare za Sarambwe bo intwaro bafite barimo kurwanisha ni impamvu ndetse n'ukuri bararwanira kubaho kwabo, nta kindi. Bararwanira kuba muri Kongo, bararwanira ubuzima bwabo busagariwe, bararwanira ubuzima bw'abaturage bwugarijwe n'inkota, bararwanira ubuzima bw'abaturage bavukijwe na Gisegeti n'agatsiko kiwe k'amabandi. Bararwanira gakondo yabo kugira ngo ntibagire umuntu uyibakuramo cyangwa ngo ayibabangamiremo, kuko iriya ni gakondo y'abanyamurenge kandi nta muntu n'umwe ugomba kuzayibavanamo uretse Imana yonyine yayibahaye gusa, nta kindi. Kubita abanyarwanda n'ibindi byose ni ibikorwa byo kugira ngo babambure ubukongomani, basobanurira abaturage ko nta mukongomani utuye mu Minembwe, biriya ari ibice by'abakongomani byigaruriwe n'u Rwanda. Ariko hariya ni Murenge, ni waba abanyamurenge, kandi abanyamurenge n'abakongomani bazahaba kuzogeza Imana ihabakuye, iyo yonyine yabahaye biriya bice, kuko tuzi amateka yabyo, babirwanemo intambara nyinshi zitandukanye kandi bikarangira bazitsinze. Nayo mpamvu hagomba kuba iwabo. Hariya bahameneye amaraso y'abanyamurenge kuva kera kose, n'igihe cya Murere kugeza n'uyu munsi. Rero nta muntu ufite uburenganzira bwo kuza kubirukana muri biriya bice bya hariya mu Minembwe, kuko ni wabo. Rero ibyo bitero byarabaye. Igitero cyabaye cy'amateka ni igitero cya Karongi. Igitero cya Karongi ni igitero ngo kizandikwa mu binyamakuru ndetse no mu mateka. Ni igitero gifite umwihariko wacu, kuko ejo ngo hakoretse igitangaza. Umwanzi yaraje yareza agatuza n'ubwo bwinshi n'ibyo bikoresho byose yazanye n'ibiki, azana confidence ngo drone ngo ibiki, abana bararyama baraceceka hariya muri biriya bisambu byahara kuri Karongi, baraceceka. Umwanzi araza rwose, baramureka, bamwe baratambuka, abandi bagera hehe barabareka, ariko babaryamiye imitego imideshi, bari bakubise imideshi ya yindi imwe y'inzira nka 5. Umwanzi ibintu yahaboneye ntibirabaho. Biriya bisambu byose uko bingana byuzuye imirambo,
y'abarundi zuzuye ibirambo ya FARDC na wazalendo bari baje basaze banyoye urumogi banyoye itabi banyoye akanyanga zimwe baza bitanguniza zamukubita umwici bazinyoye basaze baraza muri zirambingo zose zo kuri Karongi iriya bisambu by'urubingo byuzuye imirambo byose uko bingana babakoreye umuti kugeza n'aya masaha nabo ntibarumva ibyababayeho abacitse ku icumu ntibarumva ibyababayeho bahuye n'uruva gusa baje babirukanka ngo baje gufata ngo bidegu ngo barafata ngo Karingi ngo barafata kugera hariya ntago ari umukino mwabagabo mwe mwabarundi mwe mutahe nubwo namwe mutazi ibyo murimo gupfira ariko mwakagombye namwe muri abantu b'abagabo nti muri abana bari munsi y'imyaka 18 muri abagabo bo kwifatira ibyemezo intambara mwashowemo ntimuyizi kuko iyo ntambara izabamara tizabasigira n'uwonka kuko mwaje kwica abantu bari wabo abantu binzira karengane nibo mwaje kwica uriya perezida wanyu mu genocideiri uri mu gufata interahamwe akazivana iyo ziri akazikorera amahugurwa akazohereza muri Kongo kugira ngo zije kwica abanyamurenge namwe mukazikurikira mwabarundi mwe mushatse mwoshogora akarenge mugakuramo akarenge kanyu mukagenda mukarya dukeya iwanyu ariko mukagira amahoro kuko intambara zo muri Kongo z'abanyamurenge intambara z'abakongomani bonyine muzazibabariramo muzazipfakariramo muzazipfushirizamo muzazigiriramo impfubyi nyinshi tizibareba mugende mugumi wanyu murindi imbibe z'igihugu cyanyu nta muntu uteze kuzabatera muri Kongo mu Burundi nta kintu wokurikira i Burundi uvuye muri Kongo nta kibayo rero nuko byifashe kuri Karongi haba intambara y'amateka ariko ababeshe ngo za Karingi nta bitero byabaye mu Karingi bahagaze iriya mu marango bagasharinga gusa mu Karingi ndetse na za bidegu amabombe yayandi y'ubuhumyi ariko Imana yarinze abaturage kuko ntacyo babarashe amabombe yayandi y'imbunde zikomakomeye ariko ntibigeze bikahara ahantu bagabye ibitero ni kuri Karongi no mu Rubemba ariko naho byarangiye umwanza kubiswe cyane kandi yarababaye bikomeye yarapfushije bikomeye amakuru dufite nuko birabisambu byuzuye imirambo y'abarundi hariya abarundi baje kwica abanyamurenge kuri point zero naho nuko byagenze umwanzi naho yaraje ariko ntago yigeze ahagarara ndigeze regama bahise bamwirukana vuba cyane arahunga kugeza amasaha turamenya uko wavyutse twari tuje kubaheza uko gahunda uko byagenze ejo nuko byifashe ku munsi w'ejo niko bwije bimeze umwanzi yarakubiswe kandi twahaye ihumure rirahari rwose aba bakintege ziriya message na propaganda zakagara n'abandi bafatikanye nabo abanzi b'ibyiza twakomeje kubita ngo ni ba Tobia na ba Senebarati na ba Gashemu bariya banga ko imurenge hubakwa batishimira ibyiza by'imurenge ziriya message zabo ntizikabakintege ntimukikange narimwe timugacika intege narimwe kuko bo urugamba rwabo rwararangiye basigaye ku rugamba rwo kumunwa urugamba rwararangiye akagara kararangiye basigare ku munwa habe ni leta ya Kinshasa nayo ubwabo yaratsinzwe niyo mpamvu yagenda yiyambaza abo bantu bose barundi abatanzania bande aba Black Water nabo murabizi ko bafashwe murumva uko bimeze intambara kwiragenda neza nubwo bigera ahantu hamwe bikabona bihengamye ariko ni ku rugamba rugenda ariko abangaba ko barasamba rwose bariko barasamba intambara kwiragera kwiherezo muhumure uyu munsi turumva ndi makuru rwose amakuru meza arahari turaza kuyababwira ni mugoroba amakuru meza arahari kandi atanga icyizere cyo gutsinda urugamba bariya bose mubona batumbaraye hariya kuri za Nyaruhingana za Mukoko bariya ni iminota mikeya gusa timuzongera kubumva ukundi rero nuko byifashe mu Minembwe niyo situation ihari nuko byifashe mu gace ka Minembwe ejo habaye ibitero bikomeye cyane abantu barikanga ariko ni birasanzwe bitero birasanzwe kandi sibwo bwa mbere bateye Minembwe sinabwo bwa kabiri mu myaka 9 irashize bayitera ariko ntibayigezemo yarabananiye kwifata kugeza naye masaha
Reka dukubitire amakuru yacu hariya mu bice by'indondo. Ku ndondo naho habaye intambara hariya za Masango ndetse na za Rubarati. Umwanzi uri Masango yabanjije gusa n'uwaze ahamagara twirwaneho, muzaze tubonane tuganire, tukeneye kwiyunga kuri mwebwe. Murumva uko byari bimeze. Twirwaneho barababwira ngo turacyari busy, mwebwe mube murinda ku karere, kuzageza igihe tuzabonera umwanya tukaza tukabasanga tukaganira tukabahiza gahunda n'umurongo. Mbese bari bazi ko nyine bahebye intambara, bicujije, bakeneye kwiyunga n'abandi bose, n'abandi batabazi bakabohora igihugu. Rero mu gihe bari batarabageraho bahise bahinduka, kandi barahinduka batangira kugaba ibitero hariya za Marimba ndetse na hariya za Mitamba. Kandi bari baze mu minsi yashize tuzi ko bagaruye umutima, ariko baza guhinduka mu gihe twirwaneho leta arabageraho, barahinduka batangira kugaba ibitero. Kandi rero nabo mwumvishe ko intambara yabaye za Rubarati. Ejo umwanzi yarateye za Rubarati, baramukubita cyane arababara, ndetse na za Masango umwanzi naho abyutsa umutwe, baramukubita cyane. Ndetse Masango biravuga ko n'abacu aribo bayirimo kugeza amasaha. Mwumvishije n'amaudio yo bita Irunga Rusesema ari kuboroga, arimo kuvuga ngo bamutabare, ngo bamutereranye, ngo umwanzi agiye gufata Masango, ngo kandi ngo amaze iminsi ababwira ngo rero ngo abantu 3600 bazabonaga amadubu 4 gusa, cyangwa intare za Sarambwe 4, bakama baba multiplier bakaba ibihumbi n'ibihumbagiza. Rero nuko yari yakubiswe, ndetse biravuga ko bamuvunye amaguru yombi. Kujya ariko avuga avunitse, bamurasha amaguru yombi yavunitse, arimo gutaka kugira ngo bataza kumufata amateka. Rero naho urugamba rwarabaye, ariko umwanzi yarakubiswe pe, bamushigishiye umuti mwiza cyane umukwiye, kandi yaranyuzwe. Rero nizo za audio mwumvishije zigenda zicyaracyara zo mugabo wita Irunga Rusesema arimo kuvuza induru, arimo kuboroga ngo bamutabare. Ni igicapo yari yahuye naco, yari yakubiswe ahababaza, yari yababaye nawe ubwiwe, ndetse byamugizeho ingaruka. Bamurashe amaguru yombi, bavunye amagufwa, arimo gutaka kugira ngo batamufata. Ariko uko biri kose uriya we azafatwa nadahungishwa hakiri kare. Nuko byifashe intambara yo ku ndondo nayo nuko yagenze. Umwanzi yarakubiswe cyane kandi arababara. Rero mu mujyi wa Uvira naho hakomeje aritotezwa ry'abaturage bikomeye. Nyuma yaho twababwiye ko abazarendo bateye abantu haraza Kabindura, bakanyaga ibintu byose, ndetse bakica n'abantu. Ejo hari video yagaragaye barimo gukubita umuntu w'umugore, bamukubise bamuhinduye inyama kabisa, inyama. Abazarendo bafite ibikorwa bibi bibabaje rwose, bakomeje gutoteza abaturage, bakomeje kwica abaturage nabi babaziza ibyabo. Ibyo bintu birababaje rwose, ntibzakagombye kwihanganirwa. Kandi murabizi ko ngo hari abasirikari ba FARDC, ngo hari igipolisi, ubuyobozi ba guverineri, ngo bose ngo niho bari, ariko abaturage babayeho nabi mu buryo bufatika. Ibintu bibabaje n'umugenzi wese utazi n'amakuru yo muri Kongo. Urebye izo video barimo gukubita uwo mugore, ni ibintu bisebeje kandi bibabaje, bisebeje n'igihugu cyose muri rusange. Kindi kiraho nuko guverineri Purusi yakomeje gukangurira abantu ngo baze, abarimu ngo batahe, ngo intambara yararangiye, ngo amahoro yaragarutse muri Uvira, ngo bagaruke, ngo bakomeze, ngo bigishe, ngo abana, ngo ishuri rifungure, ngo Sikireri de Kiriba ngo igiye gutangira gukora. Ibyo bintu byose bizo bakomeje kwishongora, ngo Uvira ngo ntizongera kwigarurirwa, ngo ntizongera gufatwa ngo na rimwe. Bari bizeye ko ingabo za MONUSCO zizagarukamo, ndetse ngo mayimayi bikinjiriramo kurya bari basanzwe bakorana. Ariko kera ingabo za South Africa zabonye agakino zavuyemo, zikuyemo rwose ko zitazongera kugaruka, kuko ibibazo by'abakongomani bonyine bashoboye kubyikemurira. Rero ibyo byose turabibasigiye, mu bisigare mu mwenyine, musigare mubimaraniramo. Umuti muzatora muzangungu ari uzabakiza mwese abakongomani. Naho twebwe South Africa twikuyemo, ntitwokomeza kurya amavyi aho muri Kongo. Rero barigendeye
nuko byifashe ntituzi ko n'abandi bazazamo, ariko uwo guverineri akomeje nawe kwishongora avuga ko Uvira itazongera kwigarurirwa n'amadubu n'intare za Sarambwe. Reka dutegereze turebe. Muri Lubero hariya naho hakomeje ari ubwicanyi buteye ubwoba, hamwe ni muri Nord Kivu. Leta naho ako gatsiko k'ababandi k'Kinshasa gakomeje gushora ibitero mu Minembwe hatari ikibazo, nta kibazo na kimwe kiri mu Minembwe, nta bantu barimo bagwa bapfa mu Minembwe, nta bantu barimo barenganye mu Minembwe, ariko hariho ibice abantu barimo gupfa. ADF naru imaze kwica abantu barenga za miliyoni hariya muri za Lubero, ndetse n'uyu munsi ejo yarateye yica abantu, ababonetse ni mirambo 15, abandi bose benshi baburiwe irengero. Turamenya uko bimeze, ariko hariya naho kubera ko ari mu Batutsi nibyo bice birimo indambara gusa, hariya muri za Lubero na za Masisi, hanyuma ukubitireho Minembwe, ibyo nibyo bice byibasiriwe n'intambara. Hariya nta AFC ihari, hariya abasirikari ba leta nibo baharinze, ariko abaturage bakomeje gupfa, abasirikari ba leta bahari. Urebe imbaraga yashoye mu Minembwe, akazana Abatanzania, akazana Abarundi, akazana Wagner, akazana Blackwater, akazana Wazalendo, FDLR, bose akabasuka iriya mu Banyamurenge, mu bice bitekanye birimo amahoro, birimo abasore barinzi wabo, aho kugira ngo aje kwirukana iriya mitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga yavuye za Uganda na hehe, agiye gushora imbaraga mu Minembwe. Kandi za Lubero abantu bamaze iminsi bapfa imyaka n'imyaka, kandi bagapfa urupfu rubi, bakabaga umuntu bakamurya bakamumara. Ibintu biteye agahinda, biteye umubabaro, biteye agahinda, ariko ntabyo bakora, tibashobora kubikora ngo babikemure, ahubwo bakaja kwica abantu b'inzirakarengane iyo za Minembwe ndetse n'ahandi. Rero Lubero naho ndago borohewe rwose, ibibazo bya Lubero biteye ubwoba. Rero reka dusoreze amakuru yacu ku nama y'abadepite ba Union Européenne yari yetumewemo ndetse na ambasaderi w'u Burundi na delegation yiwe, aho yagiye avuga amagambo amwe ubona atarimo rwose ubwenge, yakoresheje amagambo mabi atameze neza, ariko yagiye yibasira u Rwanda cyane. Ibibazo byose bamubajije yazanye u Rwanda. U Rwanda rwashoye intambara muri Kongo, u Rwanda rwashoye intambara ku Barundi, u Rwanda ko rurica abakongomani muri Kongo, u Rwanda ko ruragira gute muri Kongo, u Rwanda ibintu biteye isoni by'abana rwose bitameze neza, ibintu bitameze neza. U Rwanda ruratuje iwabo, Kongo hari intambara z'abakongomani, nta ruhare rw'u Rwanda rurimo habe ni purusimwe. Intambara ziri muri Kongo 95% uruhare rurimo n'urw'Abarundi. Unaniwe kurakingira ikibaba ubwicanyi murimo gukorera abakongoma, ukaza kuvuga u Rwanda. Abazungu nabo bafite ubwenge, ibintu zo muri Kongo barabikurikirana kukurusha wewe ambasaderi, wewe ntabyuzi. U Rwanda nta ruhare rufite muri Kongo, gusa nuko mwaruteye, mwiyegereje interahamwe mukazitoza, muri kuzitoza. Ibyo mukora byose ahi Burundi birazwi, Burundi burazwi, nta igihugu kinini cyane ngo muratoreza mugira n'ishamba, nta hantu na hamwe hihishe. Ibyo mukora byose mubikora ku mugaragaro. Rero niba mutoza interahamwe mukaziha amasomo, mukaziha intwaro, mukaje kuzityaza hariya muri Kongo mu Banyamurenge, umugambi wanyu urazwi na perezida wanyu yavuze ko azateranya abakongomani bose bakagenda bakaja gutera u Rwanda, bagakuraho leta ya Kagame. Yabivuze ku mugaragaro, kuri media, kuri televiziyo biratambuka, ibyo byose amahanga byose yarabibonye. Rero kuja kwijijisha aho ngaho, ibyaha byanyu urimo gukora kurabihisha ukabyegeka ku Rwanda, ngo u Rwanda niko rukora ibyo. U Rwanda ko rurica abantu muri Kongo se, ko ari mwebwe mwabamaze? Abarundi ko ari mu mwabamaze? Mwakuyemo akarenge kanyu mukareba ko ibibazo muri Kongo bitarangira, ko bizahita birangira uwo mugoroba, ko ari mu mwagiye mubangamira umushinga w'amahoro wo kugarura amahoro muri Kongo. Rero nivyo yagiye avuga ko ngo u Rwanda ngo rugomba ngo gufatirwa bihano, ngo ibihugu yabitondaguye ngo bitere nkungu u Rwanda, ngo bihagarike, ngo bafunge ngo amabanki yo mu Rwanda, ngo bagire gute. We uzakine n'ibindi, ukebe, ntago byabakundira rwose ibyo mwagiyemo,
ntimuzabishobora. Kandi nabivuze na mbere, muri Kongo muzahavana imbwa yiruka, muzahavana imbwa yiruka, muzahavana imbwa yiruka, ko murirukira amafaranga murimo kurya y'amadolari, ariko ibyo muzahakura bizabahombya. N'ayo madolari ntimuzoyarya, muzoyarya murimo kuyatamwa amarira. Rero bakunzi ba Ruco TV, mugira amahoro y'Imana. Nayo twari dufite aya masaha. Rero nihagira igihinduka turongera tugaruke muri studio tubabwire amakuru ya mu gitondo turayamenya, ariko isaha iyo ari yose turaza kuyabagezaho. Ntimukureho urushinge rwose, turaza kubabwira uko byifashe ku mirongo y'urugamba uyu munsi muri iki gitondo. Mugira amahoro y'Imana.